Mimpin zikir kok kali. Cara juga kali gini selo. Jadi itu kan sudah beda. Jadi mungkin ada juga sampai, mungkin ada sampai naik. Sudah kita beli dalam negara karena dulu aturannya jalan tidak kita. Kemudian itu dipakai serapa dua dipakai pembalian banyaknya seperti go jalan dia pakai. Jadi itu ada beberapa yang kedua tebakal lebih luar. Itu ya. Nah, tino ada dulu, ada pengasuhan yang jangan sampai dipakai. Nama kadang-kadang suara itu tak ada sedikit. Aduh ni dekat nak tu lupa lah. Aduh apa dah pengarah suara. Aduh aku ya nanti kawan. Kalau nama ni lekang kau dengar, oh ketika awak dan dia dulu. Aduh cara dia kiko. Tak menurut dia tidak kadang kali suara awak ketika jadi itu sampai sama. Jadi dan ada orang kiko. Atau dah lupa peninggal guys, lalu ini berjukan itulah penampilan kamu.
Vale. Mulai đây. Ôi đừng xua ya duit. Kau kan awak makan dia bukan kau duit. Sallallahu alaihi Lalu diberi malam annahu la la ilaha illallah
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La
Illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la
La ilaha illallah.
Memang bekas juga. Ada tiga ada aja. Ada negeri-negerinya. Betul tiga banyak. Awak dari situ mulai di rumah sakit. Mulai semua kali. Aku kapan? Ini juga dia. Kalau berani kalau dia awak pasal semua itu kuat. Jika bukan awak salah. Di bawah ini selalu masa nabi ini selalu dia apa sahaja ya. Yo. Ya, sekolah ada mana? Dari awak. Siapa?
Tiangin Rahman.